Make Pamela uthi uyathoda kakhulu ukuthi ke izindaba zabantu sosikhokhile sona ke sijubo ukuthi mhla ka-22 kuyo ke inyanga leseTulu umndeni wakaKhumalo kokufuna ke uphume uphele khona ke lapha ke ekhaya ke eLiyengo lokhu kulandzela ukuthi yena make Pamela afake sona ke sicele ukuthi laba ke bekunene baphume baphele kulo lelikhaya lathi ke make Pamela ngilona ke likhaya lakhe kanti laba bekunene nabo bathi lelikhaya lela akusilo likhaya la Pamela nabo ke likhaya labo Sisijubo sithi Khumalo akaphuma phele lapha ekhaya laMdluli mhla ka-22 kuyobe kungilesihlanu. Ngithandaza ukuthi inkosi yami alalele umthetho nangabe akalaleli utawugijima nabameli bakhe ngeke umsite kuya kubameli ngoba vele seku-out kuya kwakhe kubameli ngoba lapha la kulandzela kwakade ukuthi kulandzela ini ngoba inkantolo seyimtshele kaningi sesithathu lesijubo solosiphuma solakafuni ukuphuma kuthi yini ke lento lemenda ukuthi angafuni ukuphuma akhali lokumkhalisako ukuthi angabuyeli kubo asati phela nje ngevala abantu babakhe nangidengcela ngiyakumakhelwane khona lapha wathi abantu babakhe manje abayindzawo ngasiphi izathu bathi phela abayindzawo likhala kubo le ingabe wena make ke ungathini kulesijubo lesesiphumeni ngijabulile kunakuphuma kwaso sengigcine sakuphela imali solo ngehla ngenyunga futhi nalamanga la wakhuluma wabakabi kwesibili ngeke kwala kwakho ukuthi utawukwala endzaweni yashifu kufanele uthwale enkosini ukuthi ungaphumi walelani noma ngabe uhamba udlongilekati buya leyoshweleta noma uhamba ucedze sive buya leyoshweleta noma ke nawubona ukuthi batakubulala lela uyakhona hamba kushift town council ukhona town council uphipha bona laba nje Make Pamela uthi uyathokoda ukuthi lesijubo sigcineke siphume kahle kulandzela ukuthi naye ke uthi akasakhoni ke kulala kahle ke ebusuku ngenxa yebhlungu kwelabvako etindzabeni temsakato iMaswati channel ngingeri Carlos ngina Justice Dlamini sisebhunya.